ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ CRPF's bigger role in Manipur ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ CRPFꯀꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯈꯔꯒ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ AK ꯚꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ CRPF role in Manipur will expand ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯄꯥꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ CRPFꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ CRPFꯅ ꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯀꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ CRPFꯀꯤ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ CRPFꯁꯤ ꯅꯝꯍꯧ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯔꯆꯟꯗ ꯁꯔꯃꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯇ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯦꯠ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯅ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯑꯊꯧꯕ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏꯞꯁꯥꯅꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯊꯧꯕꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯊꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯖꯝ ꯁꯩꯇꯖꯤꯠ ꯆꯤꯞ ꯕꯤꯔꯣ ꯌꯣꯅꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯨꯞ ꯁꯩꯇꯖꯤꯠꯄꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯇꯖꯤꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯗ ꯑꯩꯒꯤꯅ ꯌꯦꯠꯇ ꯊꯪꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯜꯅꯤ ꯑꯩꯕꯨꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ AK ꯚꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ CRPFꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯣ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ 52 ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦꯁꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯁꯥꯅꯦꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅ पैसा yes करोड़ असुक सिंचन तौर है जगह का पिथोगा यस अदुना आइना ममांग द हाइजेदनको RF की लाइब सिंदु RF की एरोप्लेन एयरफोर्स की एरोप्लेन दका पाइरक्तना मयाम थमिबे सिंदो अदुदुदि आइना जुम हाइजेगिबदो अदुदि शो ऑफ फोर्स ने हाइजेबदो ओके रैपिड एक्शन फोर्स यस रैपिड एक्शन गदो अदुदि रैपिड एक्शन फोर्स का दुदि दम शो ऑफ तोबई वादनेबा हाइदि फोर्स मयाम लाए अखोय मयाम सी क्लास हम तोंगमतमदा मयाम ना कीदनगा तोंगनदनो खोनदनबा काइना अदुबु ngसाइगी सिगी का हेतारे अखोयगी इरांग सिगी अखोय सिगी इरांग सिदी याम डीप रूटेड ओइबा अमा ओइबनिना ngसाइगी लाखिबो सिंदो अमत कैपेबिलिटी लेतेबा मोइदा ऑपरेट तौगे अदुमबगी अदुना सी कुमसी ऑपरेट तौगे हाइतारगदी मोइना बेज यम दरकार लेबा ओके बेज हाइबदी मोइदो फमगा सिगी इरांग से हेता लोसंबा यादोम नते मयाम सिमदी खंबिको हेता लोसन यागदबदी नते मयाम न लोबे यानी हाइबो वानी हेता लोबे यादोम नते बिकॉज़ lot of agendas are there masi akoina understand tawdoi si hoji Bangladesh naga moigi PM naga hari singdo masi yamna significant leibo wahi singni hanjan hai lemne ina hai su daka leitre ba aduna si understand yam dawum daka lei aduna yamna deep rooted workpani tawri se akoina hai se cookie singna tawri haibe one nate ko ina hai jai se cookie singi militant myam duna tawri du haibani aduna gun point da su various actions point taweba gun point so akuni ga andakta hajagi bedo mayam so haina gi nagagi matum da su greater nagalingi matang da su kan tawi kan hade email ga sign tawi haido ado by force ka tawi ba yam yaw ya khu ju thingno hoboni na khangi ba ko du hawjina media si yamna kallabni na adu matum da di mobile ga leram pote aduna khangbagi chang si yamna wala me du matum na hawjina khangbagi chang si yamna helapagi wani adu ga ngasai gi aina ningjang I think it was 52 mafam male ko ngasai kanu do same ne na tawkibdo 52 right ta right khangde adu khandi tawdana yes around 50 adu mafam do moi semakane ba ai perception da aina hana so haje gi si se adu semakani moi gi base daka lei company amam daka lei ba ai company amada 136 adu gumba mi lei aduna adugi langaram daka lei chana ba daka lei chana ba thakna ba administration tawna ba daka lei ba adu mutungda operate tawgi haita di adu operate torkane ba aduna tana heta ga aeroplane da khara laaga suitcase ta laaga adagi operate tawni khoni habidi sigi scenario su dingam moi ba dubu sida aina submit tawjagadawa amaka su lejai kaigino bo akhoi gi manipur da leiriba terrain haidi jungle oiba dagi ching oiba sidadi si matamdadi CRPF ta aina CRPF for underestimate to we want because they are moi say specialized in different thing have ni ko moi specialize oi moi specialize oi say different oiba
Assam Rifle Kenny Baduna Jungle Giteren Aduga mountainous area that the more the difficulty like Kaneva. Adu difficulty like Pata so training to Rogadi Loin Yabang Atanico. Loina Yabudi Ani, most training to Matam Changi do the Muta. Akoi army is so heck Lapomatamda, I know Mamang those Hijagani, Yusum Hijagay, Jungle Warfare Training Center at the Wedding Teda, Mizoram the Layeba. Any battalion say induct of Matamda. Infantry battalion Nico in high say. Army the Sigumba, the season is the infantry have a Akanosini, arms in it. Army Siam Chow, different yam like that. Adobo Sigumba, the season the infantry have a Kongmi Langmi, Hyper say, Sigi army senior season say. Ado Moich the Lapomatum the Su, Akois the operate Tony High Targadi, Haujuki Jungle Training Warfare, Jungle Warfare Training Center says the second schools, the CIJW High was that. Wearing Tedlay, Ado training Tawani. Ado akhoi di army gi di han dei su musum training tawbani ado itasu amu training taw chang kane ba soi duna baina ado CRPF ki di sigum base jungle training jungle da training tawba adagi sigum sida ka hai tara ching da training tawba ko pa chi khara wali hoji phod leite ko aduga moi di police ne ba basically ado policing taw ko matam da valley da di line thokane ba mayam khambi do se ko valley di line thokani do ching da di moi da difficult oini aduna Gamen Kainomdi Torokani, Hauji Hibi say, Hauji Eke Misa Sabna Hai say, Masisu Ekebala Hai say, Sisu Achumadi Oduneva, other Chumdadi, something in the pipeline later, the Mangango, Sum Media, the Ngango. Okay, a very sensitive issue in the Chungango. Something in pipeline, Aduna Manang, Nanga, it's a manner, Hide say. Okay, Tarharakanda, okay, Gangware, Hide say, Aduka. अखोई पाम दबा खोत दबा मैम से तौन दगी अखोई पीके मिस्टर सामने सो हाई ग्रेडन को बॉर्डर से मान है तो BOP हबनी को बॉर्डर पोस्ट बॉर्डर सिदा पोस्ट थमगा तब सी दरकार लेबा कइनो फेंसिंग लेतिबनी ना फेंसिंग लेर कान दसु पोस्ट वन तौदोइनेबा हौजी तौरिसिदी अखोई हौजी असम राइफल ना तौरिसिदी COB हबनेबा C हबदी company operating base hai baneba aduna mafam amda phamaga patrolling ku makha chatlaga yenghin ba khochan ba aduneba aduna adudi pura porous oeba yaroeba aduna differences se akoina operation nature of operation se gi kano se akoina understand to wom darka lei aduna PK misa sabna haiduna BOP da thamba darka lei akoi gi irang thoiba si ki matrix se irang thoiba si gi genesis hai tare ko masi PK Mr. Sapsu understand tawi aduna masagi border se seal tawdaba yaroi tawdaba taragadi let it be any force ai haijage ko without sealing the border akoina any operation tawmatam just successful oiroiba because the border is porous you can go you can come you can bring you can take away pochu propayai ammunition propayai nongoi ju propayai puthoke basu yai kai problem nei teba paisa ju propayai anything tawi yai aduna PK Mr. Sapna hai du ju yam chumbam nemba BOP तमना है जाकोई BOP लेकिन आता नहीं बांग्लादेश का लेकिन से बांग्लादेश का लेकिन बा देखिए कोई करी है तारा पंजाब तक लेकिन BOP बेस आता नहीं अदना मसी आई हाई थम जगह मासी something in the pipeline लेकिन की तमता नहीं माना है रही something in the pipeline role of CRPF will be expanded है बसे मरो इन्ना conflict सिगा मरी लेना ना हाई बमाने ये वकंडा conflict si resolve tawna no hona bada koi already people na su sagi hana operator ga leiba Assam Rifles si thaja da bagi yamna chawba koi gi kano ma mistrust tam leirabani na si yamna luba situation ne sigumba se maram di kai no da when the people mistrust sama when the people don't rely on the security arrangement then what is the purpose of that security arrangement? Have a question am lae ba. Ai ngakpi ganin thari ba ai bodyguard to ai thajadraga di bodyguard to ai na kamai thamdoino kamai lemina doino namdana election ya bra ba. Ana miyam si ngak kini sen gani for the security purpose haidana deploy tawrei ba forces to miyam na thajadre moina tawdna koi lebak si kan ngamroi koi miyam si punchi kan ngamroi na haira kan di mogi purpose to completely null and void oire. And adumba situation am lakpani na masi thuna atopa option nama yengo bai basi India government si amaru oye madu yengo ta taragadi
India government da hadi chumnagi force to da tainanambadagi India government du thajadre harakpagi yabe situation laitra mamdi kaino noina silaiba policy do akoi secure oidre we are not secure with the kind of arrangement you are doing noigi security arrangement duna akoi da security feel pi bangamdrabni na akoi na moina akoi ngakpi senbiraga tumbasine kijagre hairaga di problem yam laitro adu problem do laibani na madu kitang akoi subside to ya na ba conflict sigi related magi security gi arrangement sida alternative ama pi rani haibagi message wena chatpa manba indication na ai dumai lojje aduga akhoi gi sida akhoi gi manipur gi leiriba hojik leiriba situation ina thengnariba security gi dynamics di ani humsui it's not just about hojik chaliba ongoing sagi conflict sigi wari khangna tana mamdi sai koigi international border gi completely open border oibagi insecurity mayam chawna lere then cross border movement of narco terrorist activities ko sigi issue mayam chawna lady then already infiltrated toxin graba huge population immigrant population amagi akoi the burden namasu yam chawnam lesion gre then unaccounted number of koigi village expansion gi chronic ocean graba issue lesion gre then massive koigi opium poppy cultivation toxin gibagi ekta palon handok pa yaroi dabagi yam sathiba situation am solution gre sigi port mayam se koina resolve tawdana sigi conflict si permanent solution ma pi bai sima almost sungoi oi thoroi da por ma kakni ana hari ba sigi port mayam se tu ne yenga kanda kamaina karma makhal gi security arrangement si tawdage habisi su it's a very yam critical oiba situation on khang ne hai tare okay aduna ahan bagi nga sagi CRPF lakadori basi mogi role expand tarokani hai risi I think it's well and good miyam na su anoba forces samana laga admaina togani hai basi da miyam da su some kind of at least people want to test miyam na adu changyeng tang do su tongning ne ba oi moina ngakpi sen bi du kamai toge akoi gi mang khraba yum kai akoi gi khungang village akoi yum miyam du moina mu phajana ngakpi sen bi ra kana akoi ji hanjan ba ngamandoira ka haibagi sense of kanoma reliability ma soidana generator pa yai na khale okay adoi gi mark to the question amtang thesen jorge madudi oja santi kumar thambi bada already 50 places around aduma already identified tore adugi identify to torokpagi process adoida marona tawriba jaga sing dubudi singa tamga lonaba area sing kari sing aduga tampak lomda ngak toing tawbududa praja miyam gi kholaw su tholok tabnate swaida po sangba yaroi kholoi ka habagi kholaw ma song thoiba adugi kholaw maraktuda expand torokpa aduga oja santi kumar amasu thambi madudi CRPF se jungle gi kari warfare mountainous oiba jaga swai gi area sing study specialized force oidabarina hairpa kanda karai donoma CRPF ki role expanded haraga somewhere valley swai da concentrate to gi area ma uba phangbi brasni CRPF ki deployment jiga jungle warfare ga punjal ladi yaroi siani je tongan ba kano operation amam CRPF na lakador sina civilian population singi magi security and magi safety gi wena lakado mali aduga jungle warfare gi di tongan ba counter insurgency gi nina adudadi maybe kogi some rifles ki lorumi ba counter insurgency gi operation gi role do atopa Indian Army na karina amana adu jungle warfare gi de dom da chakki gani kale okay aduga international border gi simu su assam rifle na makata na puthabdi miyam na su pamroi pamsu pamde ko aduna moi already we have tested them for almost 40-50 years ko hen na koi time tested ne haitare and almost sigi boundary sidi completely fail ore na low bi are and we want to rely on some other international boundary gi security da hena specialized toroba border security forces lady then atopa ko kari wena tawdo koi Indo Tibetan border police kind lady sumaina koi gi su adu mama tawra kanda sai BOP wena tawra koi Manipur government su mamang already border outpost kano chamara kano sanction tawdana outpost every kilometer da charaga thamani kholani mamang da already initiate tawbo lai khrabani aduna hariba dugi security gi tongan ba special arrangement nama adum la ani duga counter insurgency gi sidi it's a different game sidi mamang haktak tagi dum
it's between two combatants yam seng na hairabda ko akhoi peace deal da law ya daba negotiate tawsi ya daba armed akhoi group mayam ama Manipuri operate tawriba mayam se makhoi ga adu contain tawna ba adu laksan na bane na deploy tawrai ba maybe koi para gi kari gi para forces me am lai then Assam Rifle ki tongan ba moi special mission da changak pa tongan ba special train combatant me am lai moi ni jungle warfare da specialized to do is de and adu di both side anima well train ngak ta ni moi masen clash to do di civilian na kaim hairu bi aro adu it's a different game adu gi pot to di koina koi su kaim ta kano leite akoi gi wena adu da yam hena koina opinion pi ba ngam gi capacities leite tongan ba subject amne haitare aduga hoji akoina yam kana ngangnari ba hainari mayam sidi civilian population gi security gi arrangement ama international boundary simagi security ma then akoi gi kanoda akoi gi hill areas Manipur hill areas singda illicit activities mayam ama tori base masi contain tongna bagi operation ama high sector home sidadi I think CRPF is adum yani na khale state police ki kano yaro ka the assistance from state police coordination la ki do ni ko aduna dum tawu yani aduga khare hena severe over encounter ga lang na kandana other khoi gi Indian army gi regiment me am lei ko aduna dum mateng pang na ga taw gi bi yai aduga ahan bagi wena CRPF na greater role lo buse asai gi Assam Rifles na population shifting taw ko pa ma taw gi me am na chum da jat me am haina grabni na hoi moida Punamtana Hoji Assam Punam mi Hondopi have the Chachi Yara Roy. So that's a very big issue now. Adumina do but talk the Navi Donta. Highlight with the Tazaba. I can be doing like we do open one open and you can have there. The window Yara Hiraga di more loud to purpose to Yamikai Nangba Ponoma Shumla and Haitare. Local Pare. So Aduki immediate arrangement. Yes, Aduki over Mali area. Manipur's situation should happen brief please. A quickie Manorama incident Tokumatamze. Masam Sita Yakan operator is Assam Rifle name. Assam Rifle say man operator but the government of Indiana. Assam Rifle say Loto Kadra, not a Atopan replaced Tokadra, Matum to the Prime Minister, Mataming Monsing Masamag Laga, a quickie Afpasi, Masisi, more human law, Hundokani, Kabi, Assyrian for a movement among Manipur, Laki Matamaki, Maduki Tuntar, Queen Ubase, Assam Rifle Lotok table. Lotok Mahuta, a quickie DIG and in a command or money. Adubu IGM, Major General Girin Kama, a quickie Mantipuki Pamaga. Major Brigadier Marie command targa like aduki expansion na mu masigi expansion sida khoi ma'am na partner masigi se border security su moi ngakpa counter agency su moi na toba loi mak se moi na pairaga toba se da akhoi na suspect toba Manipur ki prajana phau se moi se localize or pra hai se singna ni akhoi tamposu phambiri army company army je akhoi su yeng matam da army sing localize oi di haidi army officer ma adigi magi jawan ma'am lakwe am se sei ani hum mana mafam da khar kham matam da phat hong gi adu kanum localize or aba localize or tadi mas institution do local politics ta adigi local toriba akhoi gi afaba phat ba loi khang eba adu atu da changpai chances yamna hena lei aduna hoji pogi politics da makoi se involvement leibra adu moi se ngasai ma'am na chingna ba se 400 kilometer ko akhoi keno se 390 around 398 400 neba masi se da moi petrol to ko pa sing ngam jabani na infiltration chum changpa illegal activities sum henba sum changba se da masi je kitang ohungba ma darka le abra aduga makhoi gi na sanaba se da mayam na chingna basina akhoi gi Manipur gi insurgency movement se masi subdue ta na bohana bada adagi wari sanadri ba kangu se mosu talks ta pusana bohana rakpada akhoi gi community kangu khra sian naraga politics tobra are mogi operations ne tobra ha mogi aduna mogi rules yam chawman basina kari tobase da akhoi gi praja da pien da ba ma situation ma thole ha basi me han thamjage ba hojil lakadaba changes is da akhoi gi CRPF hairo ne ko CRPF se akhoi yeng matam da CRPF se hojil counter insurgency de sian da bra ha di ma si sine krai sin da jage ha sin da ge ha matam da akhoi gi Manipur ga Jammu Kashmir ga di unfortunately Armed Forces Special Powers Act laibani army na pura control tawreba adubu Chhattisgarh akhoi gi naxal movement yam kan baham sing sida di moi sineba adu moi se akhoi gi army ga CRPF ka chu phana haira chu khar khena ba khadi leineba
army is very well trained neba adi hoji agnivir gi taw matamda moje tha taru khatang training bi matam sida phajna yoroi habi khadana khadana tawri ne very well trained neba aduga CRPF kina akhoi gi counter insurgency sida phajna operational taw the mi si yam suppose kano da madu 2010 mali madu mi 74 si kitang hapetang operation am taru bada aduna makoi se government of India na kamai na sinar ki sinar matam da counter insurgency operation de kya sinar tu ngandi kai no da akoi Chhattisgarh le riba adigi mogi tirian hai ma chai tamo sa tin thambi ki tirian si am tin maru oe ba tirian si matang ga ina incident am ni sam se matam du da akoi gi tamo ni ko bidam le tamo se matam du kai no da akoi gi Punjab ta command ta oe ba tamo se matam dai Delhi le ada ina hange ba tamo ni sang am da sai ko haidi Manipur ki situation jiga Punjab siga kari kari da tamona hai ki da army ki matam command of the kari hai ki da akoi ki tirian se kya maru ga da Punjab tari insurgency control to si am lai kai no da pura valley ne ba somna chakib je somna chalu har ga to matam da crack ong lak ko singam me adu Manipur valley si crack ong lak ko ngam me ba adu bu ching hai si di uda gumba ne ba sida uri ba kitang uba se mitari am nakpa operation de marumon da lung be so aduna ya specialized training am darkar lai hai ba ma thamme ba masi achum bane ba masi to se da khoi gi Manipur gi laiba ba hai ga phatta ba hai ga 90% ti counter insurgency gi operation je ching ne ba ching da lai ba se da moi se ya specialized ba kai no amna to ba darkar oini hai ba je thamjake ba aduga masi da another aspect am ga se BSF ke thamki ba je akoi gi hoji BSF thambana karigi ngamoi doino haibi situation amasung lae kai no ham da lan yam toy taru si da khoi si lan musung to de na ta sara lan yam to si Pakistan ne ba Pakistan gi border se BSF na ngae madu da khoi festival oina akoi chala yeng ni waga border da na ta ma chala ga khoi moi gi border akoi BSF ga hangwa thang khot tor ga madu festival amoina sum akoi yeng ibdu ne ba makoi na bhajan tawi aduga another yam sathiba amana Bangladesh ta hoji irang thoi ba se mas army thajan de boisu BSF na dum phadana control tawi BSF na roin maintain tawi ba akudun akoina pam ba se mas any localized obe phataba incident amtang sum koi history ge sato mas sum sum nisang ko da koi gi Great Wall of China se koi gi Chinese emperor me chaw na paisa chang na mas mi je lisang sira sa ye ba sam matam se da matam da Mongol gi Genghis Khan hogi matung da sum moi matam da sum attack to Genghis Khan ji chang kare ko moi sing se chang pa se last kamai to ge da commander ama hadi commander sing se localize ore ba moi hadi achang ba tiren da la ami officer sing posting tor pirak tre ba posting pirak tre na moi si commander sing se localize ore local politics te yok sele adu khang pa de Mongol sing se na adu chawa wal thuai do sar pudi makhoi gi commander sing se bribe toraga changmane na lai ha to tore aduna localization of security personnel se yam thina phatte adu sida di akoina ki suspect tawri se mi do da nate officer me adu nate jawan me adu nate ba institute oina localize or pagi situation amane ba akoina ju uri se aduna madugi do dagi tang hong pa new politics ama lakadra habje chingna ba sina kai chingna ge da hana leram ba dagi handak ki method tagi di anubo situation ama la situation lakpadagi adhari parliament opposition me amna lauriba adagi congress ki me am lauriba adagi handaki irang se tholakpadai di anuba dimension ama tholai anuba dimension je kari no hai matam da hojik lai riba se kari gumba khoi border se sil tawdraba 400 km se sil tawdraba free movement regime je phajana thingdraba phajana implement tawdraba Manipur crisis se sum hengalakani haiba ma lai se se kanung tang 8000 babna Manipur ki crisis se masigi se kayam important oge ha matam da khoi gi kaino se entire Myanmar politics se masiga Manipur da adum reflect taweba Myanmar da ku tawgera ama tawgera Manipur da roi chang kani kaino da khoina yumlon na basi khoina haibada yumlon na basi da irang tho abadi moi kana chingchani habda thangna ba yumna chin doi ne ba adu Myanmar si always in crisis mathai nong tawre adu Aung San Suu Kyi song lae adu military coup ong tawre aduna adum crisis level lamni na somda la adi lamju phangdori ba adigi reservation jong phangdoi ba nata adi kanaba mayam phangmani na adi economic life su hengaratoni na apaba rom na chapani na somda lakpani na khwaidi phabadi akhoi ki specialized oiba situation ama aduga CRPF ki sumai role phajana PB ba BSF su phajana PB ba Assam Rifles su phajana PB ba adumba ma masi akhoina sum khanbada masi se institute man se kamaina sinani chak thunga ga henjang phajana hapado madu haita bagi situation ama ui aduna phajana institute amam se mafam chana thamaga crack ang thamba matam da
irang se phadong mali adunu pan kuire akhoi war ise aduna hojik leiba government of India de madi resources yam lei army lei Assam Rifle mag yam lei dana ko aduna phajana sina biraga mayamna pam bi se masi implement to biraga check to biu ani tham